Nshuti bakunze Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro Amerika muri iki cyumweru, ikiganiro kibanda cyane ku nkuru zivugwa cyane mu cyumweru tuba turimo, muri kumwe nanjye Tim Harris Ishimwe. Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika kuri ubu wiyamamariza kongera kuyobora Amerika, arimo gukusanya inkunga yizera ko izaziba icyuho afite cy'amafaranga mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa kane, Donald Trump azaba ari muri leta ya Florida ahitwa Palm Beach, yiteguye kuba yabasha gukusanya miliyoni 33 z'amadolari azamufasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Uwo bazabahanganya mu matora mu kwezi kwa 11, Perezida Joe Biden we ku rundi ruhande agaragara nk'uhagaze neza nyuma y'uko ba Perezida Barack Obama na Bill Clinton bamubanjirije kandi bakomoka mu ishyaka rimwe ry'Abademokrate bamufashije gukusanya miliyoni 26 z'amadolari umunsi umwe gusa, hari kuwa kane w'icyumweru gishize ubwo bari mu mujyi wa New York. Kuri iki cyumweru turangije, ubwo hari kuri Pasika, Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'abanyamerika batuye hano i Washington DC biteguye gutora, bavuga icyo batekereza ku muhati abakandida bashyigikiye bafite mu bijyanye no gukusanya inkunga yo kwiyamamaza. Ntekereza ko amafaranga akenewe mu bintu bitandukanye nko kwamamaza, ingendo, mbese ibintu nk'ibyo. Gusa kuri jye ntibisobanutse neza aho ayo mafaranga yose ajya n'icyo akora. Ndatekereza ko amafaranga menshi ashyirwa mu matora ku mpande zombi. Ndatekereza ko tugomba kugabanya umubare w'amafaranga akoreshwa mu matora. Uwitwa Dana Box w'umunyeshuri we avuga ko ubutumwa n'uburyo abakandida bakoresha bugomba guhinduka. Nta mumaro n'umwe mbona kuri aba bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Kuri njye ibikorwa nibyo bikwiye kuba bimfitiye umumaro kurusha kwiyamamaza. Mu gihe yari New York mu cyumweru gishize, Donald Trump yagaragaye nk'uhugijwe cyane n'ibyaha aregwa mu nkiko, ariko aritegura kujya kwiyamamariza muri leta ya Michigan n'iya Wisconsin. Ku rundi ruhande, Joe Biden we yabwiye abanyamakuru ko azajya mu mujyi wa Baltimore muri iki cyumweru mu mwanya wo kwiyamamaza. Azakora ibi nko gufata mu mugongo leta ya Maryland nyuma y'uko kuri uwa kabiri w'icyumweru gishize ubwato bwa rutura butwara imizigo bwagonze inkingi y'ikiraro kinini n'umuhanda ukoreshwa cyane cyitwa Francis Scott Key, byatumye ingendo kuri icyo kiraro zihagarara n'icyambu cya Baltimore, kimwe mu bikomeye cyane bitanu muri Amerika, gihagarika imirimo yacyo. Guverineri wa leta ya Maryland Westmore ku cyumweru yabwiye televiziyo CNN ko impanuka y'ubu bwato ari amakuba yagwiriye igihugu mu rwego rw'ubukungu kubera ko bizahungabanya isoko ry'ibicuruzwa. Impamvu dukeneye ko abantu basenyera umugozi umwe mu mpande zinyuranye ntabwo ari uko Maryland ikeneye gutoneshwa, ntabyo ikeneye. Turareba ahubwo niba mu byo dukora tubyihutisha kugira ngo ubukungu bw'abanyamerika bwongere busubirane, kubera ko icyambu cya Baltimore gifite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bwacu. Iminsi mike nyuma y'isenyuka ry'iki kiraro cy'i Baltimore, ubutegetsi bwa Perezida Biden bwemeje miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika azafasha kongera kucyubaka. Uretse ibi, haziyongeraho n'imfashanyo ya leta. Ndabashimiye rero mwese aho muri mu bice bitandukanye. Ikiganiro Amerika muri iki cyumweru nahagihumurije. Ndabararikira ariko gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'Ijwi ry'Amerika, cyane cyane abakurikira ibiganiro kuri radio. Tunabararike ubu Ijwi ry'Amerika ryafunguye umurongo wa FM Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho mushobora kutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu. Mwari kumwe rero nanjye Tim Harris Ishimwe, mugira amahoro.